Aishwarya le Abhishek inkar chungchang hi news sang hun engemachen mu tur le share tur nual to a Bollywood nupa thilti theiber te zinga mi anga shiat ni thin kha tuna chuan inchen na chungchang lam hlir shiat tur chho to inchen na hi official takin athleng lo ma se an nupa ero an cheng dun to lo thung hetiang thu thang le boruak chho mek zela wang hian mitam tak ngai venan lo a tuna ngei po hian thu thar le tatlat Aishwarya le Abhishek te fanei chun Aradhya Bachchan hi November ni som paruk kumsan hi som panhi khan apianga apian cham hi tunhnai lok khan athleng nge kumtinin anu le pa ba ka achung te laka tangin pian cham lompuina thu le present te adong thina nima sela kumina ero adanglam tatlat kumina apian cham lo thlenga ero hi chuan apian cham lompui tu hi achung te laka tangin mi pakhat ne na tang chawin adonga thil mak deuh chu anu le pa Aishwarya le Abhishek hian an fanu pian cham lompuina thu hi engma post an nei lo ani Bachchan chung kwa tangin member pakhat chin awisa thala kemo thua lompui tu dang Aradhya hian anei lo hetiang thil alo thlena wang hian mitam takin Aishwarya te nupa inkara hian thil thalo tak athleng don ani an ring Aradhya hi Bollywood film star fate zinga Larber Paul ania anu thilti na sangsanga atoi omlai chu mu ani fo chain tuna chuan tlei rol ani chove to a kumin November ni som paruk khan kumsom pahnia upa ani veta ani kumno pangte ni ma se apum ro ero apuitling der to anu le paten apian cham hi lompuina thuemo thalak post lo ma se Bachchan chung ko zinga mi ero hi chuan angai poimo hle thung tunge pian chamuis tu hi kan ti chuan tu dang ni lovin apu Amitabh Bachchan ani Aradhya pian chama hian thuthlum tak ba ka fans ta siam video Twitter ami chu mangin alompuina tarlang ani Bachchan chung ko zinga Larber lalfanu Aradhya ipian cham kalompui che top chin omlovin lotlin na le limna lo changze lang che tin Amitabh hian posa siam ani Aishwarya pian chama po khan hetiang tho hian alo thleng to a apa Amitabh Bachchan emo apasal Abhishek lagatangin lompuina thu engma mutur aumlo ni kha nimasela Aishwarya hi miril ruthatak ani mela apa Amitabh Bachchan pian chama ero alompuina thua post hong ani hetiang thu thang vel omlai hian Abhishek Bachchan hian apa afak vele thunga Abhishek Bachchan hian a film chan tlangzar le tur anghak meka a film ming chu I Want to Talk ani November ni somni pahnia release ani don tun hnai lok pokhan Abhishek hian social media apa afaka Doom actor hian pa hi thil soi omle omlo ni em kaselo mi ten ngai lo lama an ngai ka ring lo zandar soma heta hian kan thua kapain jingda rukle chan via ina chu sana kan zawain jingda ria ta emo dar kuwa kan tho theinan mi tu man pain an fatitana an impact na hi an soi ngai lo tin Abhishek hian posa siam ane tun nai loka Abhishek le Nimrat Kaur ingai zong anga thu thanga tama wangin fans te atiphok lek ani kha nimasela thu thang mai ni in alang lunchbox actress Nimrat Kaur hian Instagram video tun nai khana sera azai thiam zia aso ani bazar film kumsang hazakwa somriat pani ami film khata la kha fir city rat bat pholun ki lakha asa ani he video hian fans te fak a hlona sa hle a user pakhat chuan la chau ani lo i chakna le in pek na hi fakla ka ni tin a comment pakhat lein i dum na wang hian jela da tlakiel ni tin a comment vele bok Abhishek le Aishwarya hi anan anbani te inne na a
asanga an kalveve na tangkhan mitam takin anin thenani an ringtan ani tin heiba ka hian abisekan grey divorce post chungchang alai ka wangin an ring hlel chole bok tin heiba ka hian abisek le nimrat kor hi dasbi film kumsani somni paniami an chanlaya ingai zo angan pu awang po hian anin chen na thu thang hi alar pha le zual ani hemi chungchang a po hian thudik tak hriat alani lo nimrat kor le abisek hi anloin ngai zong rengem ti chu hunin ala shildon ani A.R. Rahman hi India rama chuan shelo kan tlem view ome Indian music soito chuan aming hi alang nge china legendary music composer ti hialin shiat ani A.R. Rahman le anupui Saira Banu hi kumsom thum don te meu ani nei nuwa apasal hian anupui hi a then ti apuang ani he chanchin hian fans te an thong lea hei hian Rahman sing nun kongzo robui takle a hausak na te aron tar lang chho zui ani A.R. Rahman hi a hausak zong an chu dan chuan cheng vaibel che sang kha jasari somni pare ta changa cheng vaibel che sang ni inkar ania an report dan chuan Rahman hi India rama mi bazai thema chuan a hausabera a hlo sang berbok la pakhat phua cheng vaibel che thum ain chiara film la tur tan phei chuan cheng vaibel che som thleng ain chiar thina Bollywood industry nan chuan ain mil chi lo deu ani la rei lo te chunga a phu na le khovel pum huwa pa a salna changin le thil a fakna changte in aron hausa chho ani choi moina po alo dong nual towa chung zinga chuan National Film Award Grammy Academy Award le Padma Bhushan te ani A.R. Rahman hi a hausak na le a choi moina don te hi ain phutok view ome ama ro chu tu nai loka anupui Saira Banu ne na ani chen na hian an mi mal nun chu mi tam tak ngai ven a hlo zual tir kumsom ni pakwa zet anu pa hi ani nei nuin in mu thiam lo na nei ta ka wangin anin chen ani statement a Saira lawyer Vandana chuan in mangai don view ma se anu pa hian anin kara hian chin fel thei lo boinan nei ati mi Saira chuan he hun har sa taka to la hian ama ti boi lo turin fans te ngen ani fans te point an panhi tan hian chakna le inrem na hun har sa takan to lai hian an bei sei pui ani rimoi lama an tho lok na le anim mangai na thon thu hian mitin thinlunga thil nu chia anei treu ome